Assalamualaikum urin Aceh lon yang panana pantun lon baka gata menyona salah ulun bekna hukum bersayang kulun yang mantang muda. Ulun gunung takut-takut kerimuang, ulun tren ukung takut-takut kebuya. Ulun jauh kota jumpa ke melek urang, lebih get mepantun hibur saudara. Di Taman Sari narusa batek cinenging dile pekeh mantongnya. Mari getanyo sama melake soyang pehancur Aceh sagole berwabah buda. Tanging Bangudin kajut ke MC lepas perlente dalu yang muda. Di bumok Aceh bekna buntut ngolonte pulau budaya kape tulung puji ohai saudara. Kinang gro Arab letak baku remah sampai nganyan tema gurun-gurun ngon onta tak pakai je lebab abu sempurna bek daturu Cina yang ala kadar. Ana ungkut ialah melaut-laut masin kaji pok jaring memusing-pusing gisa. Hai urang Aceh bek lela mejuling, mari ta bimbing kaum duafa. Ayah waduha gejat drop darurat metakit terperuat WC pihana. Hai pejabat ingin ke Aceh bek buta-buta terbelat sebab gata-gata jut kalau nyata. Ayah waduha gewa mepintuat jaropi bak peruat gemo me-aa. Hai wakil rakyat bedau bek lelam tenget cijina pejut Aceh berbahagia. Dari penayung upasai-pasai Aceh lewet ulang pasai mita-mita semangka bek tanggung-tanggung hai pejuang-pejuang Aceh contoh bang Saleh dengan maha setua. Geyu blo samsu lem lokomodor dikun lebang ansor jatuh ke tema. Sorry berakat ulun kom provokator tapi lun aktor pantun ke gura-gura.